customer ke chok che jok towar tang te ko pen chathare Bukalia Municipal Board along SOPD scheme la pen PMAYU ahem soputhak ketar lipon padopon vek nangji pusi USUKA asong pen pinpura lo ke bajarda Nagaland arlo kiloji aphan inner line permit alam pen non malom brat hurisai Kardong bini prime time birta long pen ilisang pi marvelous strong parpi non arjuik tha birta ang ton pen non malom buthunga ji pen manja da krong plia tuwar kasimara sai deng bomlo keong dung aja ka bangke patang pon tang lo bonta keong dung adimalong abangke kasimar ke pangcheng bom asonsi dola bonda bangso tuwar kasimar lang itha Atuwar kasemar ketang ji aphan penangana jakiding dolang bon atuwar kasemar kilang pami bang vedera jok atuwar tangte ako penamatsi kahinu nang chengtanglo ahok bangso atuwar lake non kasemar bom section 6 atuwar krong lialam silitu tuhan bom Pardon karbing life telang ratuman phat ini nili nang litum han ke pachini panji mate dak council ke jadom han pachini panji kan lo litum sonje da momang bom ben dak bukuliang den mate section 4 Tuar krong pri long itu nang thek long alam penana jir ding lo labang so tuar ke tang seme chiklo yani yon thambang dolo mondal bang so chiklo yani yon tham ke tang ang bom ben section 4 along itu labang so tuar isi claim ka so oison thek mon lo athe labang so tuar son son ke litum long wang verbe la pen non ki tum thek long labang so tuar ke claim ki dam long ke lang don jikali mondol don seme so tangka phiti ho na so si penang an thek long la pen so jok ang ko penang an na tum ke beneficiary long len tu tum mitang ka chong le do bom la ko la song bon seme ke claim ke dam tum da ka sa oison thek mon pini da bukuliang ang den long lo di lang ve ang den long lo section 4 long la son si akam ki tang lo chiklo union thomak do tang lo par tang lo mon me par tang den pen seme na chiklo union thon vela mo so to ang bo nona ki hinu nang cheng pon bom lo la song bo ko pi ki claim ke dam ke chok chilne alang tum da ke pas oi pule kudeta me nonam pen kino nang ponong bom bangso krong plia tuwar kasemar penangana jak abangke patang pontang lo bonta ke patang pontang a jo tamit atuwar bangke nang chathar thu bom si thek pon long lo la so jok ajo phir lo tuwar ka chilenga tu phan ka phir mi me ang si nang ro ko tasi karbeng lo autonomous council kachari tu bendang lo karbeng lo arlo kiduan hamphang asong atum kilang dun rd pidum asonte mesendi Puluni bendir chuna rompi karbeng long lai Sarkar pen longri arlo kaching thornang ji aphan pura asona scheme deng pon lo bonta asai ke claim along abang ke claim pon pa me mesi ke chopang lim ongmunak de dipu ningje pon pen United Students Union of Karbeng long mate USUKA asong atum jangmi poni phai inkora hiniarni town and country planning asa hemalong an palidamsi pinpura lo pajer pon lo Bangso puthak pini jami poni phai ing koira hiniarni United Students Union of Karbeng long mate usuka songpen Jasmet Bukalia Municipal Board ke parlo ponalong State on Priority Development Scheme pen sai ke claim ahok kavi lapen Pradhan Mantri Awas Yojana Urban mate PMAYU ahem so amen pen bepar ke claim I aputhak kiri ketar lip padopon vek dangji pu pinile thots tame town and country planning asa hemalong lam hoi mate pinpura lo ke pajer dam thu USUKA Songjapo Jintu Hazarika pen kaninje pon ke Bukalia Municipal Board along SOPD scheme asai ke deng pon amukha asai claim tang pon pame me pensi kicho ke panglim asai ke claim laben PMAYU ahem so men pen kicho panglim asai ke claim aputha aphong EM department atuma phan kelangchari dun lapen ketarli basai padoponangji pupin pura loke pajer pon det aphida Piniar nian takang samri bangke ladak BJP Sarkar pen Commission Raj Asaisi patherong lopusi honthe dame me lopusi ningje pon BJP Sarkar atum kaiki kaninje ver sabka sath sabka vikas lapen zero tolerance against corruption po abangke kaninje tap chot pusi Jintu Hazarika pen ningje pon thu
laban anparda Bakalia Municipal Board along kichu ke panglim along kiri ke tarli basai pado ponji aphan aphong Town and Country Planning asai hempen order pipon dead apita Bakalia Municipal Board Executive Officer kanaklata teron pi lapukang samdun ria bangke ladak Executive Officer kanaklata teron pida kichu panglim along Thetan kacharab dundo tahai pusi jinto Hazarika pen ningje ponthu দুৰ্নীতি তেওঁলোকে যোনবিলাক কৰাপশ্যন তেওঁলোকে যিটো কাম 100% নকৰি যিটো পইচা আত্মসাৎ কৰিলে সেইটোৰ ওপৰত আমি বাৰম্বাৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰক আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ দি আছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ ওলাই থকাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কোনো ইয়াত কোনো জইণ্ট ছাৰ্ভে কাৰণে আমি ডিমাণ্ড দি আছিলোঁ যে কোনো এতিয়ালৈকে অৰ্ডাৰ ওলাই দিয়া নাই ইয়াত কি বুজায় ইয়াত সেইটোৱে বুজায় যে ইয়াত 100% তেওঁলোকে কৰাপশ্যন কৰাত তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে আৰু তেওঁলোকে এই বিজেপি চৰকাৰখনে সবকা সাথ সবকা দুৰ্নীতি তেওঁলোকে মুক্তি চৰকাৰ বুলি কয় কিন্তু অন্যতম তেওঁলোকে উল্টাটো প্ৰত্যেকটোৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CMৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ EM পৰা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত দি থকাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কোনো ইয়াৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই কোনো একশ্যন লোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই ইয়াত সেইটো কাৰণে ক'ব বিচাৰোঁ যে ইয়াত 100% তেওঁলোকে কমিশ্যন ৰাজনীতি তেওঁলোকে চলোৱা এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে বুলি আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ ওলাই থকাৰ পিছত তেওঁলোকে জইণ্ট ছাৰ্ভে আজি ইমান দিন হৈ গ'ল তেওঁলোকে কিয় ক'ব পৰা নাই তেওঁলোকক ইমানবাৰ তেওঁলোকক স্মাৰ্ট পত্ৰ দি থকাৰ পিছত তেওঁলোকে কিয় ডিমাণ্ড তেওঁলোকে একশ্যন লোৱা নাই Bukalia pen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live Northeast India long kachisong kangtang nayang bong pen naga atumta isilo Nagaland State along ajak kiding klui pen kachisong pon nagali malong prek jama kemang pon du ansidame non kachari bom BJP government atum isi pen isi ke pachun pi ponji aphan angring thipik anlo La supena jok joy pen Nagaland arlu asona saya bangke chengpon bom tanglo la sojok nini ni thoma phrang malom pen isi social media long pen Dimapur District DC Sachin Jaiswal IAS pen isi radaphan ke pachini le pen kapachitak ponalo ke paklang pon pen kedam ke bang aradatum huri sayason mande lopusi birta ribdun long halada ke pangdak pon ke Nagaland State pen Kaprek District la pen state amoni datum jongsi Nagaland arlo lujji pulote non pen ke inner line permit do vek nangji kawe tum stame che salam nang popusi pangdak pon domestic sikap hokke nikrep hophan foreign tourist sikap haroisi chikloi jonaphan trader sikap haroisi chiklojon phomaphan businessman sikap harop ho ningkani siaphan student sikap haroisi chiklojon thomaphan chongdaratum sikap haroisi chiklojon thomaphan lapen kuru lapen than bangatum sikap harop ho ningkani siaphan pusi inner line permit anam sikpondo Nagaland State along inner line permit mate ILP aputhak arju ikha Kecheng si lake Dimapur Hawar long ke damji aphan jong si nangli Dimapur Hawar pen kali pulotangte inner line permit en pon vek nangji bon sitame Dimapur along le ke sangji kali Dimapur Hawar burpon put chodji pulotangte ILP silam vek nangni jong si ticket le dolo pulote Adun bangke Dimapur along ang tan pen kibang abradatum jong si ningkan suri isira kresir kebra Trok sikebra sirkep phai kunia chikloni phai inkoira isi penapit kibang atumsi inner line permit chislam pon nangpo labangso kapachitak pon alo ke paklang pon ke cheng kibangji ni thom kebang bongsi Dimapur long deputy commissioner sa hemalong chislam pon nangpo jongsi labangso arni yangbong chislam dunde det pulotangte Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 BEFR egarona teng pensi kangsai pon padupo Lapen labang so puthak kilang chari ponjia sai laki district administration lapen police atumsi chelang pet pen deng ponpo tasila so puthak ki ongdung Assam Karbiang long ke do radatum non malom chethan prei lo pusi birta long pon penangan atum kachethan Dimapur district apang ILP pen pajok ponangji athe Dimapur along airline railway station lapen hospital do jongsi laso ILP do kok polote ongdung ratuma phan akasik sak do pon kok ta hai puta chethan rinti Tasila hailam kon ahokji ahok hini labangke kebangji lang arnisi thekpon longpo Northeast angbong kachisong kang tang nai angbong pulote Nagaland tai silo alang tum ajat le punon sitame kachisong abangke ning sipet pen ahut
son thu rapet ti pola tum ka chisong abang ke penangan ka chisong chun de ti la son dak thak si la ILP mate inner line permit labang so alam stame alang tum penang aprang pen la tum labang so alang tum along kedu mane resolution ka che pontang stame non abang ke labang so inner line permit stame effect ji ne effect fene labang ke wangji aporu si litum tek ponlong po sitame non penangan atum ke kaningri do koklo athema Nagaland mate Dimapur district along bangke isi commercial district lo pulte Ladakh ke railway station ta do lapen airline sitame do lapen penangan kethedung hospital haladak sido lasi penangan Assam ben name Karbi Anglong ben tame kisu kache ponji bade kisu kache lang sitame damna kok riti lapen emergency Halloween train ben dami poi tame railway tame hadak arlo sido hadak pensi ilitum ticket long pen hadak kailuan ilitum dam longi lason dak si airline sitame plane pen sitame ilitum dami pulate Dimapur arluan lud nai dan lasi lapuson jong si ILP jong si effect that pulate munilitum akisu ni kopilo Bogajan ben anante rang lapen camera person Bodheswar Teron Karbi Anglong Live. Lakha in koira truck Duarbaguri constituency angkang taradong lakha hini langtuk tirang arong amikar sarsing krohem pinyadap thiang prim prilea por hut ingnama ingnar bangamat ahem phalang note kanget Deitor forest bidangkang pinyadap prin prilea por hut ingnama jo pen ingnama ingnar bangsi lakha hini taradong langtuk tirang arong amikar sarsing krohem phalang no pitekang edlo Bang suhut kadokowe suri phoke bra truck suse hormua bangke ingnar si pahainu pitekang edlo Bang so puthak Deitor forest bidasai khetum arjulong si tong sekot adimaklong an palidamlo Ingnam rai komsai khetum adimalong palidet pen langchari dam se kisung ke phowega bangphu sarsing kro phan tangka kera pajir deka Sarsing kro kisung apudak Richard tok biar julong si amethang ma chithur fruit let hek the setame tong sekot pen kisung ke phowega bangphu sarsing kro phan tangka kera pipajir deka News report Karbi Anglong Live Jangmi boni phai koira hiniar ni dipurong supia hitiang bong chit sirvo muak kumlin adung puthot Bay Enterprise hin pen studio la pen printing akula la kimi kangpupon Bangso kula Reverend Father N Khumba hin pensi ingpusi akula larlo arna mai hirjume ke hang piamai pidopon Sonsi prabhatirang mai chari ponsi aluhi kapachnia por en ponlo Lazo pit Father N Khumba hin pen printing machine studio computer hai hui phan arna mai hirjume hangpon la pen kangpu amen pen him ke dogmate cakes tame ingthanlo La solong aluhi sarpo aman pen Reverend Father N Khumba aluhi aman pen Pastor Gilbertson terang KYSO mai phu khorsing tiso modon tokbi lunsipo Daniel Rongpi Karbi Anglong Live editor Ratish Rongphar lunsipo Elias B tokbi Harmony Bay KSA Dipu District Committee Secretary Sona Singh Rongpi pen chenglok penangana bang phubang phetung chetong dunsi mesen pen kangpu jai mek pachun ponlo Lason se Bay Enterprise ahem pu Edwinson Bay hin pen dipurong supiang tang penangana pulat ingpulo labang so kula long pen nanglitum flex design and print Choi kabalong men kachetok an parta video editing videographer hai hui our site ami Bay Enterprise along pen long ponji pusi prabhate ranga hin pen nang pachini dun Logi kan solang dora tanah kilo di perfect lo dan nang itu custom ya kilo perfect lo. Senili tum Bay Enterprise hin pen pini lamang so pula itu kontang lo nasi itu kami pan kecunung rila pen kecerang itu di pan se hin pen kecunung lo dan pada enjoy ti pen mohor kecipin mate tapi na printing mate Ardung long, kablong, hindi. Mane banjong sigar, made gift kasi PG. Then mane pala si ningan sang kasi PG ang take cetok munji, pelodang take kablong, ardung long, pen kasulong, sabi ang tum cetok kolong ji. Then mane jong si kam mate beleng-beleng ako kamalong, teklem ji, mate hari-hari poster nang ji, flex nang ji, pelodang teni bitum long, dorjum hek pen, bitum long kolong ji. News Desk report Karbi Anglong Live
Asam Sarkar hin benake mang pon lake Asam ang kangarlo rakia hormumate drugs ke pavir henlo. Bangso rakia hormu ke pavir jelong raikom sai khetum penang an bor ipon lo. Bonta virun e pinason si non ponta thekpon long bom lo. Lason si Dilai Police Station ke parlo Lahorijan petrol post along raikom sai khetum kiritar le basai ke dengbo ma por hut ke ongdung rakia hormu ne pon long lo. Bangso kiri ke tarli basai ke deng pon lake bukajan SDPO kapin khada teng lapen Lahorijan PP in charge apen Dilai PSOC pendanglo CRPF C20 camp bukajan atum pen chelangsi jirlo por phai krihini ra chitim apor hutsi bangso drugs ne pon long lo. Karbengong life kado ke bekerang doan na tumpan non ajo por phai hini chogi dog lo pini jangmi ni phai inkore hini arni lo dak Lahorijan petrol post Dilai police station angkang along dak police tum kai ke son keton kelang alang tum ke chapaduk penajok penangan ongdung dak drugs kinablong lason sidolo nase dak DPO John Das search alang stame dak nang leg elo lapen ke dak penangan ke thiding law and order ke jatum stame ladak nang dolo Rakia hormu kin Abdul long lake Manipur pen kewang NL01 AE 4382 atraga long pensi long pon lo. Bangso hut kado kawe home pharo isira crate truck asabuna homolong ke thabet a heroin si long pon lo. Apen isia homolong alien ra tokbor ke thom an alimdo. Bangso asai ke klema long kachirap dona tumbang hinya phastame raikom sai khe tumpen nep inang ponchek. Apen kachinang chek bang hini lake Nagaon district Bhakat Arong Amikar Karlitang Andul Satar Suko Aijul Hok Artan Inkan Hokkeb Lapen Morigaon District Buragaon Hati Laura Pathararo Amikar Anwar Hussein Suko Dildar Hussein Artan Inkan Great Shock Usi Pangkhek Pon আমার একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছিলে এইভাবে এটা লাহোজান পিপিৰ সন্মুখত এটা নাকা এটা সেটআপ কৰা হয় আৰু এখন আমি ট্ৰাক ইণ্টাৰচেপশ্যন কৰিছোঁ মণিপুৰৰ পৰা অহা ট্ৰাক আৰু ট্ৰাকখন থ্ৰলি চাৰ্জ কৰাত আমি 116 ষোল্ল পেকেট চামুন পেকেট পাইছোঁ য'ত আপোনাৰ 1.3 কেজি হেৰইন মজুত আছিলে দুজন ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে এজনৰ নাম আইজুল হক এজনৰ নাম দিলদাৰ হোসেন তেওঁলোক মানে দুইটা নগা বাসিন্দা এপ্ৰক্সিমেটলি 7-8 কোটি টকা Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Tante pini prime time berta bangki lapon si kang tonik lo domi thakme kardom